حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksakan, mga pagariakan. So Muslims iku kapsimbaan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala na tilususun. Paganay asusunan yan nagyang kutua simbaan yan so Allah subhanahu wa ta'ala mukit sang kutu apuso yan. Gulalan sang kutu apuso yan. Ikadua nagyang kutang gulalan sang kutu adila yan. Ikatlo, nagyang kutang gulalan sa iku anggaw tayan. Ay ibaratan agyang kutu ang gulalang ko puso iyan na lagid ko kababayain ka ko Allah, kapanarakan ka ko Allah, kikalakan ka ko Allah, kapakapag-ikhlas ka ko Allah, na palayad na nan simba aaya kigalabkon nagyang kai ang mga puso talo. Ayaman bu ibaratan o dila nagyang kutu kabatya sa Quran, kapanasbih, kataro sa mapia, na palayad na nan simba aaya kigalabkon nagyang kutu mga dilatan. Emang bu ibaratan o anggota nagyang kuta kasembayang kapanay haji aya din abkakaog nagyang kuta intiro alawas ka. Oryanan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan as Muslims ikumas akap simbaan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala na katawan yan subunta lakap simbaan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mga day giyang kaiya simba ay pun gulalan na ka. Anto na isabab akining gulalan na kaon. Babaya ka ko Allah, kalak ka ko Allah, antawa ka anto na ono. Na kailangan mukit sa giyang kay at talutiman ang kutwa simba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Paganero na giyang kutwa mahabba, babaya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adin ang mga simba aya sabab adit tanurun di kang galabaka na sabab sang kutwa babaya tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pisadika ka sa sawati duwati magatos, babaya akaw to ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pisambayang ka sa sunat, babaya akaw to ko Allah subhanahu wa ta'ala. Palaya nuto bubaya ko Allah subhanahu wa ta'ala lagi dito. Andi sabab nakagir kanabar ka to paliwat nagu kanabar ka isiksa o pamakading kang galabakan ugi inaping galabak ka to sabab sang kuta bubaya ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua nagyang kutwa kalak tanus ko Allah subhanahu wa ta'ala al-khawf. Na adin ang mga simba aaya sabab adit tanurong di king gulalanan na sabab sang kuta kikakalakan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan na mapakasenggaya tanong agyang kuta bubaya tanong ko Allah na ugyang kuta kalak tanus ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay baratan agyang kay akalak tanus ko Allah subhanahu wa ta'ala na sukitin dagang ko sambayang faradu lagi do sambayang luhur, sambayang asar, maghrib, aisha, subuh na aya sabab aditanusan di iking gulalanan kipitin dagansan na sabab sang kuto kalak tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala kakatawan tanong o pa makaditano yung gulalan so sambayang faradu nagkararangitan sa Allah subhanahu wa ta'ala na ay katampar na giyang kutwa rangitian na ugyang kutwa kakadu sa tanong asak tanong ang mga urip niya. Na inong kapan na bagakan agyang kutwa simba kamiya dusaka giyutoy puntuan sa farado. Aya sabab akap di tanuro di kang galabakan na sabab sang kutwa kalak tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sumipapaliugad raka asimba na aya sabab ading kondiking gulalanan na sabab sang kuta kalaka ko Allah subhanahu wa ta'ala sa amay badan na ayam yakatanar ka nagu ayan ibalas yan raka na giyong kutu rangitian giyong kutu siksa yan amalipadas. Ikatlo na giyong kutu arraja arap-arap tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Inong kapsimba sa Allah subhanahu wa ta'ala arap-arap ka sa iku balas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Arap-arap ka sa angka makasulod ko surga, arap-arap ka sa angka makalidas ko naraka jahannam. Na diyanan kebelag agyang kana naraja sa agyang kutwa dua timan as kanya so kap kabubay tanong ko Allah na wukip kalakan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igiran adna pangariribat ang mga tao. Ang sabab sa agyang kutwa kalak o di naging takip kalak niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala na samida ka sa sabutan niya nun. Siya tanwaya kakalilid ka nagsagyang kuto mga lampawi at yutupan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pusiran. Turoong kanu wallahu subhanahu wa ta'ala. Diran diteron ilan yoman ataman akalakakan si Allah subhanahu wa ta'ala katamang ko masjid yan na dia kurunsun sabab sa kalakakan ko Allah subhanahu wa ta'ala.
naribatanan akalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat itu akalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang ko taking gulalan ka kung mga subuan yan ka mga paliwat na buka pananggiling ka ko piya makaharam yan na ginanititwa kalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kung masoy tanong sa giyang kutwa duti man ako kita kapsing batanong ko Allah subhanahu wa ta'ala as kanya sukap kabubay itanuron nagukip kalakan tanuron pakaray kan tanong piya-piya. Magay tanong sa marayag ay barat. Ibarat yan nagyang kai sambayang asubo. Si iko kaya pagbangyaron sa subo, dakano pan makasambayang na adan asunat si iko subo adura kaat. O ad na sunaton adura kaat. Na misunat ka, nagyang ko ta kaya sunat ka sa dura kaat na aya sabab akinitindig na karoon na babaya ka to ku Allah subhanahu wa ta'ala. Andi sabab na kagya malagi o initindig ka agusudang katindigan na kanabakaon kararangiti wallahu subhanahu wa ta'ala nagu kanabakaon kadusa na aya sabab akinitindigan ka nabubaya ka ku Allah subhanahu wa ta'ala na tumugarin tanong sa giyang kuta kalak tanong si ku Allah subhanahu wa ta'ala as kanya susambay ang asubo na upagileta subundalian susunat adura kaat agususambay ang asubo na dura kaat mambu ng video to ayan ni at kasagyan kuta kinitindigan ka sang kuta sunat nabubaya ka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na saging kay kapsambayang ka sa subo adura ka atamambu na aya mapniat ka sa iko kitindigan ka na kalakas iko Allah subhanahu wa ta'ala kakatawa na kaupama ka ibagag ka na kararangitan ka Allah subhanahu wa ta'ala na hukadusa ka siya tanong niya pakambida tanong to agim ko ta kalak agubay tanong ko Allah sulama ini paliugat ra ka Allah subhanahu wa ta'ala pad sa paliugat to nagyang ko ta sambayang asubo na aya sabab ading kau diking gulalan na kalak ko Allah subhanahu wa ta'ala na sulang man adan yan rakapaliugatan ka mga sunat ben ago kambulong tiragi ang kutading kung di kang galabaka na aya sabab ading kung di kang galabaka na bubaya ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na may praraksya na giyang kutwa ikatalo as kanya suraja arap-arap ka sa balasan ko ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibalas yan rakaging kutwa soga napakalidasan kanya kung naraka jahannam pangninta at kasabutan niya sa maliwanag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.